To mata kesengi ka sautrik jong no pra. Kiri kesengi ha ka bala de ban declare. Ba gede kesengi ka bakirpang lan kesengi buram jong kinongrap. Ha ka jela ka be ke jongi ke jela Meghalaya. Lani kata ka farmers de Meghalaya farmers de. De hukum kini kesengi ila khot song bahai ngiro bandan hangni na. Di bawah district ang kesengi ha ka jing rakhe ke jong ki ya kene ka second Meghalaya Farmers Day. Ina kaliang ke jonga nong kuat berit nga ai. Kejing kublai ke bakapang sa baro ke para nongrap ki badan ka ribu district ke bai ke jongi pada ke jelahi baro ke wai akum ke ni kesengi. Bad lengba jong ni kesengi. Lengba ke jingkran ki jing ke baki nongrap ki 8 pound. Ha ke bai dei bat ke dor kamor ki bai ke jing 8 kilo. Ha ke bai dei bat ke marketing lan ke yau kahan. Ha ke jing don kam banang don susu ye ki yau jong ki nongrap akum kini kesengi kandai kesengi ke pamangi kum ki nong yalam ngin shim ye ke sur jong pi ki nongrap baro haka ban nangni ngin yarap ban tit jing hanglam saka sarkar ban yarap ban pertalem saka sarkar naga menta jong pi ki jing don kam jong pi ki nongrap ki bi ki jongi apo ke jela ke jongi hakini ke snem atli ke snem namar ke jing don ke pandemic ni ke lockdown kilamat sibon ki jing tingi kerman manang ni shikmat lengba kejengnya Thailand ke jongi inang lapan kintiu yang rap karyang namar ngitip ba lem rap karyang ngimla aban im hakene ke jela ke bi ke jongi da kum ke sengi na shim ye ke kamu nakaliang ke jonga nong mi kmat moret ngadon ru ke promise ke jingkula pan ai ke jingnya Thailand nam ta ki nong rap jong ke thanyi koi bat ke jela hi baro koi krishna